Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, як заўсёды Добрый. рады цябе бачыць. Ну сёння такі дзень, чацвер, калі мы сустракаемся з гісторыкамі, краязнаўцамі і даведваемся нешта новае пра гісторыю нашага Віцебскага А сёння будзе самае цікавае, самае цікавае. Вось я памятаю, што ты мне калісьці абяцаў, ну, усе ведаюць, што я шмат вандрую, ты мне абяцаў, што я табе ўсю нашу краіну пакажу, усё лепшае, што там ёсць, і вось што будзе. З вобласці пачнем. З вобласці. Сёння пачнем з вобласці, таму што там толькі Ваня табе хопіць вобласці невядома на колькі часу, а потым ужо паедзеш далей. Вось, так што сёння у нас будзе тэма такая на нашых курсах па гісторыі Віцебска займальная Віцебшчына, і зусім хутка будзем даведвацца, што ж такога займальнага і самага-самага на тэрыторыі нашай вобласці знаходзіцца. Будзем пачынаць. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы, і мы адразу будзем прадстаўляць нашых гасцей. Ужо амаль сусветна вядомы, так, ён заўжды злуецца, наш госць, Мікалай Півавар, Мікалай Васильевич Півавар, краязнаўца. Мы заўжды кажам, што ён легендарны, але сёння за нашым сталом сабраліся два легендарных краязнаўцы, гэта Мікалай Півавар і Вітольд Антонавіч Ермалёна, кіраўнік музейнага аб'яднання, настаўнік гісторыі, краязнаўца. Добрый вечар вам. І яшчэ вось каля Вані стаяць вельмі прыгожыя дзяўчыны у форме. Гэта... Дазволь я прадстаўлю. Арына Паваротная і Ксенія Михайлова, кадэты Віцебскага кадэцкага вучылішча. Добрый вечар. Добрый вечар. Добрый вечар. Ну і вось мы ўжо сказалі нашу тэму займальная Віцебшчына, ляжаць прыгожыя карты. І з каго пачнем? Мусіць з нас. З вас. З чаго нарадзіўся праект тады гэты? Ну, коротко скажем про тое, што як і калісьці з музею, з краязнаўцаў пачыналася палічыць, а сколькі у нас ёсць цікавага і арыгінальнага на Віцебшчыне. І пачыналася ўсё з самага простага. Мы ўсе, напэўна, ведаем, што самы вялікі камень Беларусі знаходзіцца ў нас на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Ну і потым, можа, хто-то яшчэ ведае, в асноўным, што, скажем, самае глыбокае возера. І ўсё. Але вот мы разам з дзяўчатамі вырашылі прыняць удзел у навуковай канферэнцыі, сталі больш капаць, глядзець, у нас атрымалася больш за сотню. Праўда, прыйшлося падзяліць пэўныя рэчы, падыходзяць пад катэгорыю самыя-самыя, а ёсць вельмі цікавыя арыгінальныя аб'екты, але, на жаль, не падыходзяць пад самае-самае на тэрыторыі Беларусі. Але мне здаецца, што дзяўчаты б самі лепей маглі растлумачыць, як ўсё у нас это атрымлівалася і пачыналася. Ну, тады і дзяўчатам і слова зараз, так? Чаму вы выбралі менавіта гэтую тэму? Турызм – адзін з самых прыбытковых сегментаў сусветнай эканомікі. Па прыбытковасці ён параўнальны з гандлем нафтай, аднак, на жаль, у нашай краіне турызм не атрымаў шырокага развіцця. Значная частка насельніцтва не цікавіцца турызмам, матывуючы гэта тым, што у часы войнаў і сацыяльных патрасенняў у нашай краіне была знішчана гісторыка-культурная спадчына, і акрамя прыроды нам няма чаго паказаць. Аднак гэта не так, і таму мэтай нашага даследавання з'яўляецца рэпрэзентацыя рэкрэацыйных магчымасцяў Віцебшчыны праз стварэнне спіса аб'ектаў для развіцця турызму разлічанага не толькі на замежнага турыста, хутчэй на грамадзян Беларусі. У нашай краіне няма і ілюстраванага папулярна-інфармацыйнага выдання кшталту «100 цікавых месцаў Беларусі», «Займальна або захапляльная Беларусь», няма такіх выданняў і па рэгіёнах краіны, а запатрабаванасць у кнігах і матэрыялах рэпрэзентатыўнага характару вельмі высока. Няма нават і кніг, якія б можна было прапанаваць нам, школьным моладзі, каб праз цікавыя арыгінальныя факты спрыялі фарміраванню патрыятызму. А вось з тых аб'ектаў, якія ёсць у вашай рабоце, дзе вы асабіста былі? Я бачила самую вялікую электрастанцыю нашай краіны, таксама бачыла геаграфічны цэнтр Еўропы, які знаходзіцца ў Полацку, і бачыла самую вялікую хвою на краіне. Я бачыла самы высокі касцёл, гэта Траецкі касцёл у Браслаўскім раёне, а таксама адзіны ў краіне кар'ер па здабычы даламіту, гэта кар'ер Хралёва. Недалёка зусім. Добра, гэта тое, што тыя аб'екты, дзе вы былі. Аб'ектаў шмат, я так разумею. Якія аб'екты ёсць, куды б вы жадалі трапіць у бліжэйшую будучыню? Я бы жадала трапіць да верховага балота Ельня, якое знаходзіцца ў Міёрскім раёне. Таксама хацелася бы пабачыць
адзін у краіне Печору і востраў з возерам. А я б вельмі жадала пабачыць адзіны вадаспад у краіне, а таксама самыя высокія арэлі ў Беларусі. Добре, я думаю, тут можна одразу з Вітольдом Антоновичем потім і домовитися, поїхати і уже поїхати. одразу к Міорщину. Добре, а які, на вашу думку, самий цікавий факт про події, які відбувалися на Віцебщині? На мой погляд, самым цікавым фактом з'яўляецца тое, што ўтварэнне Рэчы Паспалітай на Люблінскай уніі 1569 года папярэднічала рашэнне шляхты ВКЛ на палевым сойме ў 1562 годзе пад Віцебскам. Напрыклад, мало хто ведае, што самая буйная танкавая бітва адбылася ў Сіно 6-9 ліпеня 1941 года. И Ксения могла бы вот патлумачыць, чаму вот так у нас пачыналася. Что такое, как тяжко у нас у Беларуси вызначить, что такое славутость. Вот такого слова вот нема, калі ласка, Ксения. Мы адзначылі, што ў беларускай мове няма слова, якое адпавядала рускаму слову «дастапрымечательнасць» ці англійскаму «сайцінг». У лепшым разе іх замяняюць словамі «цікавае месца», «цікавостка» ці больш суха «аб'ект паказа» і іншае. Ну, гэта так склалася гістарычна, так? Потому што на ненаводным этапе развіцця мовы гэта слово не з'явілася ў слоўніку, ці як так? Шляхам вывучэння літаратуры па тэме даследавання і практычных пошукаў мы прыйшлі да высновы, што найлепш прэзентуюць рэгіён так званыя атракцыйныя аб'екты, ад англійскага слова «attract» – прыцягваць увагу. Гэта не толькі прыгожыя славутыя мясціны, помнікі прыроды і архітэктуры, але і нечым адметныя месцы. Да ліку самых атракцыйных намі былі далучаны тыя аб'екты, якія маюць незвычайны памер і выгляд. Сярод найбольш цікавых, напрыклад, самы вялікі камень, адзіны ў краіне плаваючы востраў, возера з самай доўгай берагавой лініі. Цікавым падаюцца і самы вялікі скарб, знойдзены на тэрыторыі Беларусі, вёскі Казянкі, Полацкага раёна. Таксама першы кінасеанс у краіне. Ну, я не ведаю нават, колькі часу спатрабавалася, каб усё гэтае сабраць. Ваня, што ты ведаеш з гэтага, што вось дзяўчаты назвалі з аб'ектаў? Ну, мне Якія з іх наведаў ты асабіста? Я мала што з гэтага наведаў. Ну, я не быў нават на нашым даламітавым кар'еры, хаця гэта ж побач. Ну, не было вось у мяне такого запатрабавання, ну, але калі гэта цікава, чаму ні вадаспад не глядзеў, ні... А гэта зноў востраў не бачыў. Гэта зноў да Вітольда Антоновича, калі на вадаспад. Здаецца мне, што мы ўсе разам прыедзем сёння да вас. Можа. Дзякуй, дзяўчаткі вялікі. Ну і будзем звяртацца да нашых краязнаўцаў і настаўнікаў, напэўна. Пра якія славутасці самыя-самыя, з чаго пачнем? Ну, напэўна, тут варта было б іх вызначыць так вот катэгорыямі, тому што Прыродныя, архітэктурныя? Так, сапраўды прыродныя. Ну, я вельмі люблю вот камяні. Камяні і крыжы. Так, как это у Ніла Гілевіча. Жыта, поле і валуны – это так сімволі Беларусі. І вось тое, што у нас самы вялікі камень на Беларусі, горкі у горках, так, 11 метраў ў даўжыню, 5 у шырыню, то ў вышыню. Ніхто не ведае, колькі ён у павазе. Я сустракаў, што ён 295, нехта кажа, што 400, потому што ўніз ніхто не глядзеў. Так, другі па велічыні камень таксама ў нас. Ну, гэта звязана з асаблівасцямі рэльефа. У нас ледавік больш заставаўся, чым менш. Той же самае з асаблівасцямі рэльефа звязаны і азёры. Самае глыбокае возера у нас в Глыбоцкім раёне. Возера, дарэчы, цікавае з самай доўгай берагавой лініі. Я заўжды думаў, што гэта Нарач. Яно самае вялікае, а вось нет. Возера Нешчарда, яно меншае па памерах, але настолькі зрэзана залівамі, там, да, такімі лукамі, і яно самае вялікае. Прычым, калі тут ужо трапіць, то тады можна паглядзець заадно яшчэ і месца, дзе нарадзіўся Ян Баршэўскі. Вёсачка Мурагі. Так, ну, вёсачкі той амаль ужо няма, але от помнік аднавілі зноў цудоўна. І там же ж цудоўна было б зрабіць нейкія такія атракцыі ўжо сучасныя. Там же ж кожны куточак, ён звязаны з нейкім паданнем, з нейкай там легендай. І цмок там жыў, калі верыць, там і кабета-інсекта, ну і гэтак далей. Трэба зараз вось наш драматычны тэатр Коласа паставіў новы спектакль «Ваўкалак» па творах Баршэўскага. Трэба зрабіць там, напэўна, ўжо
паказ. Хто туди поїде. А, до речі, Поїдем. може, з гэтага все і починається. От я тут недавно Дудя глядзеў, дык от Більбао быў горадам кшталту Ніжняга Тагіла, у якім толькі была прамысловасць. І пабудавалі там музей, ну, конечно, не толькі музей, это звязана было з цудоўнай там лагістыкай і аналізам, але мы можем показаць, што у нас вельмі шмат што цікавага. І сапраўды абсолютно розныя так званые таргет-групс, да, на мэтавыя. Аматарам прыроды будзе вельмі цікава наведаць не толькі Вітольда Антоновича музея, але яшчэ паглядзець самае вялікае балота верхавое на Беларусі. Плюс таму, што оно цудоўна абсталявана, там ёсць такая сцяжына, зроблена на грошы еўрапейскіх налогоплательшчыкаў, але цудоўна паглядзець это можна. Першы запаведнік на Беларусі гэта Бярэзінскі запаведнік, а непадалёк самая вялікая трансгранічная ахоўная тэрыторыя у Еўропе. Туды ўваходзяць два нашых заказніка, это Красны Бор і Асвейскі і Сябірскі нацыянальны парк. Разам яны не маюць мяжы ўнутры. Это самая вялікая тэрыторыя ў Еўропе. Чаму туды не з'ездзіць? Плюс таму, што ў Чырвоным Бары там жа ж ёсць цудоўны гатэль і там службы суправаджэння, і паслухаць можна і цецерукоў, і глушцоў, і там, ну, хто хоча, той паляваць, калі ласка. Гэта пра прыроду. Ну, моя самая любимая, все ж таки, я ж ведаеце, я з Лужасна. Ну, конечно. Лужасна гэта самае холоднае месца на Беларусі, оказывается. Самое холодное. Так, ну, правильно сказать так. Там быў зафіксаваны мінімум тэмператур на Беларусі. Вот зараз ёсць іншыя крыніцы, там пішут 39, але я ў двух крыніцах знайшоў, што ў 1940 годзе быў зафіксаваны мінімум тэмператур мінус 44 градусы. Я так думаю, что, может быть, где-то было и больше. Ну, то есть меньше. Там, скажем, Озярышча, там еще больше холодно, але там не было термометра. Вот и все. Тому я вот кажу, что все треба фіксаваць. Вот мой же зноў жа гонар, там, я лічу, што я знайшоў самую вялікую хвою на Беларусі. Мы доўга яе шукалі і знайшлі, што яе памеры там 75 сантиметраў толькі радыус. І можа быць, дзе-небудзь у Белавежскай пушчы ці у Бярэзінскім запаведніку ёсць хвоя, якая большая. Але ее ніхто не мерыў, ніхто не прадстаўляў. Таму самая вялікая у нас. Так, не, но насамрэч так ёсць. І яшчэ адна буквально на 1 сантиметр меньше, гэта вёска Бібераўка каля Уланович. Туды ўвогуле 12 аўтобус ходзіць, это можна вот як да Рубы даехаць там буквально за 30 хвілін, яшчэ 30 прайшоў, і вот абдымай, атрымлівай моц. А колькі каштуюць шишки з семечками, з семенами вот з гэтых самых хвояў. Я думаю, што якімсь фіны ці там шведы... Яны нешта каштуюць яшчэ? Ну, самі падумайце, які генафонд, якой хромасомны набор там, да, для паляпшэння пароды будзе ў такіх дрэваў, бо ім там больш за 300 гадоў. Ну, 300, я так разумеется, что уже люди выехали, пакуль глядзяць, уже апранаюцца і выязджаюць, абтрэсці сосну. Вельмі небяспечна рабіць рэкламу вось хвоі, потому что хутка Новы год, и люди могут на 12-м поехать и привезти на 12-м. Ну, навряд ці привезуць, потому что там 3 абхопы. А як вы гэта ўсё шукалі, вось вы кажаце там? Ой, ну гэта было, как этот, гады працы, ці ну, повезло, просто повезло. Так, гады працы сапраўды, гэта вот як у Вітольда Антоновича, там пачынаеш з аднаго, потым другое, трэцяе, а потым ёсць такая класная прымаўка ўжо так у пошукавікаў. Спачатку ты шукаеш інфармацыю, а потым інфармацыя шукае цябе. Хвою мы знайшлі, мы ішлі ў паходзе, звычайна, вот пытаешься у мясцовых, што у вас ёсць цікавага? Звычайны адказ, а нічога у нас няма. А ты надо правильно поставіць гэта пытанне. Распавядаеш, вот у суседняй жа вёскі такі дуб вялікі мы бачылі. І тут дзядуля адразу скажет, што у іх там, вот у нас у вёсцы. І тогда начинается прыгадывать, что у нас есть и крыніцы, и дубы. И вот он мне стоит и показывает, ну, а у нас есть хвоя, ну, сосна. И показывает мне на парник. А парник метров 5 в довжиню. Я кажу, дедушка, это баобаб, такое не бывает хвоя. А он, сынок, есть, вот убачишь. Ну, правда, я только праз 1,5 года знайшов її, тому що вельми тяжко було добратися. Я не ведав як, треба було обходити болото, з другого боку вже і підійшов, і бачу її, але лужеснянка перешкоджає. А це початок снежня, і вода ще не замерзла. Не скупнуться. Так, і от врешті знайшли, вельми цікаво було. Ще вельми цікава вот така категорія об'єктів, це вже технічні
это вот там самый высокий костел на Беларуси. Хотя, знову же, можно поспрачаться. Есть некоторые, которые кажут, а вот у нас там костел вышейший, там на 1,5 метра. Там. И тут, ну, тут роль только ксёнз может сказать. Ці там сапраўды уже вымярэнні. Мы таких вымярэнняў, на Миколай жаль, Васильевич одразу не рулетка. проводили. А ведаеце, да, есть у специальный кишені. прибор. Я уже ведаю это в лясніцтвах. Есть специальный прибор, высотомер. Это треба такая вот ну, бечовка, ровно 30 метров. Вы прикладаете ее до основания будинка ці древа, относите, а потом вот промираете и называете точно там, да, 27 метров была, например, хвоя наша, а колькі костел покажет. Як мы уже, калі сур'ёзна гэтым займацца, то і будзем гэтым працягваць займацца, то трошку іншыя грошы. Трэба больш людзей прыцягваць. Пакуль мы ж толькі пачынаем. Это ж школьная праца, мы ж не прэтэндуем на ўсеахопнасць. І увогуле вот ідэя якая? Вот зрабіць гэтых плакатаў паболей, да? І развесіць у розных месцах. Моя мара, каб это было У ў кожнай... громадскім транспорце, наприклад. У громадскім транспорце вы не развесіце, бо яны ўсё акно займуць. Але, напрыклад, у бібліятэцы, там, у школе, у нейкіх такіх адресных такіх установах, ну, напрыклад, леснікі дакладна дапамогуць, што вот у нас ёсць гэта, там ёсць гэта. Архітэктары паглядзяць, скажуць, о, так і у нас же ж ёсць. І што вы тут не правы, там самі... Зноў жа ж, як вызначаць гэтыя катэгорыі? Это ж наша вот такая умоўная. А хто-то скажет, а у нас ёсць самая брудная свалка ў Беларусі. Ну, напрыклад, сметніцы, да? Некаторые можа нават і апускаць. Хаця для дзяцей гэта прадмет гонару. Ну и что? Да, самая великая сметница у нас. Зато самая наша. За то самое. Да, Зато самая, самі сабралі. Да, самый высокі мост, напрыклад, у Беларусі гэта паміж Мёрскім і Верхнядзінскім раёнах, у вёскі Узмёны. Зноў Мёрскі раён. Так, нейкае прыцягненне. Ну. Так, ну на Глыбочыне вельмі шмат. Тут ёсць тады гісторыка-культурныя цікавыя аб'екты. Там самы першы храм, вот, дзе вы думаеце, першы быў на Беларусі твораны? А гэта магчыма высветліць? Магчыма, канешне, ёсць у друцкім Евангелі. Ну, правда, зараз уже лічыцца, што гэта проста памылка, але першы храм, ну, мы будзем пакуль Наш падтрымлівацца. там Софийский собор и наш Это 1044-1066, але першы храм 1001 год, ну, калі верыць друцкаму Евангелію, так, быў у Друцку збудаваны. Там, канешне, этого храма нема. Там толькі калі ёсць падмуркі, і зараз уже лічыцца, што хутчэй за ўсё там абмыліліся. Там не 1001, не 1101, а 1401. Не так полічылі. Но у нас же дзейнічае презумпцыя невіновнасці. Вот вам трэба доказаць, што он не першы. Ну, значит, вы і дакажыце. Аправерніце, што мы памыляемся, да. Ці, напрыклад, вот самы сапраўды вялікі скарб. Но уже так тут, ну, па чым лічыць? Калі па колькасці, па вазе, да, то 10 кілаграмаў срэбра, ці там 19, почекай, 19 кілограмів, амаль 20 кілограмів сребраних монет, часов розных там халіфатаў, знойдзены каля вёскі Казянкі. Но любы археолог скажа, да вы што, да я вот знайшоў такую монету, якая по своей каштоўнасці, она больш важна за ваши 20 килограмм. Поэтому тут надо... Ну, вот, як зноў такі у Вітольда Антоновича. Так, Ёсць монеты, так, якой у ёсць Эрмітажа унікальныя. няма. Сапраўды. Поэтому варта было б стварыць нейкую там, ну, камісію, не камісію. А можа ніякіх камісій не трэба. Створана кніга Гіннеса рэкорда, так? І А у нас будзе свая. Ну, ведаеце, чымсьці так, чымсьці, можа быць, просто абмежаваць такую колькасць, там, самы доўгі плевок, там, да, ці там самы папулярны, это досыць умоўна ўсё. Вот ён зараз папулярны, а у чым выміраць гэту папулярнасць? Але ў сутнасці, да, для турызма это вельмі каштоўная рэч. Для любого экскурсавода, а табе, Сяржук, это Невядома. нікому іншаму вядома, да. Турысты западаюць, што называецца, на цікавасць, на арыгінальнасць. Так. А наша ж мара не толькі вот турызм, а ў першую чаргу нашы дзеці, которые павінны, ну, любіш малую радзіму, любіш і будзеш любіць і вялікую. І чым працягнуць? А вот такімі арыгінальнымі, цікавымі фактамі, якія ёсць вот, самы стары горад Полацк, самы малады горад Новолукомль, так, самы маленькі горад Дзесна. Долучайся. Не, мне вельмі падабаюцца адказы, все правильно. Ну, просто калі распавядаеш, што там, да, ёсць, ну, напрыклад, калі такія ўжо больш вузкія, не самыя-самыя беларускія, а вот самы першы вакзал Расійскай імперыі, да, гэта Віцебскі вакзал, які быў збудаваны. Ну, это ж цікава. Ну, конечно, может быть, для тых, хто вот жывуць у Віцебску, але, ну, гэта прадмет гонару. Вот, зноў жа ж, досыць умоўна і
спрэчна. У нас у падручніках пішацца, што самы першы раённы цэнтр Беларусі, вызвалены савецкімі войскамі ў гады Вялікай Адчайнай вайны, быў горад Камарын. Это верасень 43-го года. Але мала хто ведае, але была неўдалая спроба наступлення і вызваліць Беларусь яшчэ в выніку маскоўскага наступлення. І першы населены пункт, які быў вызвалены, это была вёска Цімахі Віцебскага района, тады Сурожскага района. Это адбылося яшчэ ў канцы студзеня 42-го года. Правда, прыйшлося адступаць, сілы былі не роўныя, не разлічаны настолькі, каб вызваліць. І гэты цікавы факт можа быць адбіцца ў памяці дзяцей, ну і там мясцовых жыхароў. Там ведаюць Хатынь, ну хай ведаюць і Цімахі, хаця Цімахоў зараз уже як такой вёскі няма. Там ці, ну, зноў жа спрэчная першая праява мастацтва у Беларусі. Ну, шэраг даследчыкаў лічаць, што гэта стаянка асавец у Мешанковіцкім раёне, на Крывінскім тарфяніку. І гэта цудоўныя рэчы, якія захаваліся менавіта ў торфе, таму што там цудоўнейшыя умовы захавання. Это вядомая галава вутачкі, такая, качкі, там, ці там антрапаморфныя выявы, ну, іх можна будзе паказаць. У той же час нехта скажа, да вы што, першыя стаянкі... Передайте мне вось. Да, калі ласка, яна ёсць вось у выглядзе такой вот кніжачкі. З ёй мы хочам схадзіць у адмысловую установу, скажем, там, у камітэт спорту і турызму ці ўправленню. Ну, прыблізна уяўляем сабе, што скажуць, грошай няма, ну вы трымаецеся. Можа быць, это паспрабаваць зрабіць по краундфаундынгу, так званаму, калі людзі просто дасылаюць на... Ну, вось, боціны. Да, это вельмі цікавыя, антропаморфныя. Вось голова качкі, так, антропаморфныя ну, выявы. то есть чалавек гэта, ці там дух, зданніка, ці хто. Там вельмі цікава ёсць, ці там змейка. Вот апошняя буквально гэтага года знаходка найцудоўнейшая археолага Максима Чарняўскага, новыя рэчы там знаходзяцца. І вот это самае-самае. Такіх у нас набралося 75. Ну, тут уже, зноў жа, калі мы не ўносілі, напрыклад, самая першая п'езажыгалка, якая была зроблена ў Савецкім Саюзе, была зроблена ў Віцебску. Ці, напрыклад, самая даўгая барная стойка ў Беларусі, это была у клубе «Энергія». На жаль, энергії ўжо няма, але стойка можа і засталася, ж ніхто не прыбіраў. Вось. Але цікавыя рэчы такія, якія вот, ну, не адпавядаюць уже самасці, да, але вартыя таго. Ну, напрыклад, у нас ёсць 13 найцікавейшых нематэрыяльных каштоўнасцяў, сярод якіх, напрыклад, рэцэпт і ўвогуле сама традыцыйная страва клёцкі з душамі. Вот это моя любимая, я ее вельмі люблю, это тое, што, скажем, у расейцаў это... Я думаю, шмат хто любіць, але не ведаюць, што яно так называецца. Да, у Літве называюцца дзепеліны. Так, скажем, там у Расіі, калі начинка з мяса, а покрыва гэта цеста, гэта пельмені, у татар гэта чебурекі, а у нас это вот клёцкі з душамі. Ці, напрыклад, зноў жа не можам перайсці ад мёрзчыны, гэта традыцыйны выроб валёнак. Іх амаль нідзе не захавалася, каб вот, ну, ручную рабілі, каб з выкарыстаннем усіх тэхналогій, сапраўдных вот артефактаў, то есть спецыяльных гэтых рэчаў, з якімі рабілі. Калі ласка, гэта таксама мёрзчына. Іх і шмат, а фестывалі нашы цудоўныя, ну, той самае вот месца, дзе людзі губляюцца ў часе. Это ўжо, конечно, не навукова, але я думаю, любы турыст захацеў бы туды прыехаць і, можа быць, там пацірацца на некаторы час. А дзе гэта пацірацца? Вось, у Вані ўжо жаданне з'явілася. Гэта каля вёскі Лёдцы. Ну, гэта, зноў жа, опять мала даказальна, але у кожнай міфалогіі, у кожнага народа ёсць такія вот, ну, у традыцыях, ну, легенды, паданні. Самае простае тое, што я чытаў на англійскай мове, калісьці, калі вучыўся ў 6 класе. Там быў такі тэст пра рыб ван Віклі, які чалавек, які пайшоў там на паляванне, потым прылёг паспаць і прачнуўся праз 80 гадоў. Ёсць у Амерыцы нават, у той, которой, ну, сур'ёзнай такой міфалогіі-то няма, это ж маладая нацыя. А у нас, ну, нас, правда, на менш прападаюць. І... Пайшоў. Ну, добра, можа быць, перапыніцца, так, і ўжо перайсці пра тое, к таму, што вот мы гэта шукалі па вобласці, да? У ідэале мы б хацелі скласці такую кніжку, там 100 цікавых месцаў Віцебшчыны. А ў ідэале, яшчэ большым ідэале, зрабіць 100 цікавых рэчаў у Беларусі.
месцаў, бо таких же нема. Вот нема. Вот есть такая книжечка Витминщина, да? Подобное есть, вот я бачу по Брэшчыне, по Могилёўшчыне, а по Витчине нема. Это, зноў жа ж, вот кому-то достатково будет поглядеть на плакат, сказать, о, прикольно, когда-нибудь туды з'езжу там, да? А кто-то зацікавится, говорит, это вельми классно, я бы хотел вот вандровать. Может быть, як Иван, и он возьмет себе такую вот книжку, зробить карту, и там будет, там, скажем, стежками отзначать, вот там, где он был, где он не был, там, да? Ну, Чому гэта, там я такое? думаю, што ён у тэлефоне гэта будзе рабіць. Ну, телефон, ведаешь, разбился и капец, а карта-то застанется. Я все-таки покуль сторонник при всех выгодах электронных сродков, да, я застаюсь Аналаговой сторонника, так, хай вот фотоздымочек зрабіў и поклав, зрабіў, поклав. А винты, яны гараць. Это слушно. что А вот потым у нас- прыходзіцца пачынаць жыццё з новага вінта. Хорошо сказано, да. Так вот, у идеале, как бы мы бачили, да, вот такие вот для простого, такая улеточка, ці там плакат у классе для школьников. Больше серьезно, это вот такая книжка для тех, кто может заниматься там и хочет заниматься этим и глядеть. А в идеале у Египет вы можете съездить, але гроши збираете там год, ну кто-то может и частей, а выходные, знаешь, праз 5 дзён взяли себе за мету и поставили съездить к самому высокому костелу, да, поглядеть на там самое великое болото. Причем я так спадзяюся, что это как раз будет спрыять развитию той самой инфраструктуры. Приехали вы на то самое великое болото, ну и что вам там, ну хай сувениры некие будут продаваться там, да, не только же там журавины сбирать. Журавины, так. Там есть самый великий мост, ну там некий магнитик набыть, там доведочку, як у Полоцку ж зробили, до речі, про центр Європи. Їх знаєте кольки? Їх 17. Шмат. Їх 17 центрів Європи. На Україні тільки 2, наприклад. Украины и у Польши там так само. Так, і у Венгрії не є. Ну, і у нас 2 вже там, да, був каля вёски Івісь, в озеро Шо, а перенесли ближе, каб туристам було зручніше. І, правда, вони от молодці, не зробили такі сертифікати. Сертифікати можна набити. Знаете, получите, у рамочки поклали, що тут є. Ну вось зараз у Вітольда Антоновича мы даведаемся, што у Мёрзскім раёне такога самага-самага. Ну, па-першае, мы ўжо чулі падчас выступаў аб тым, што ў нас сапраўды шмат цікавых месцаў, куды можна трапіць турыстаў. Гэта і Мёрзская Ниагара, рукамі створаны вадапад. Гэта, конечно, самы вялікі, нават некаторы Гродна, самы вялікі мост у Беларусі, высокі. А яшчэ, конечно, адзінае ў Еўропе верхавое балота, верхавое менавіта, якое звалася пасля ледавіка. Вот это 3 аб'екты ўжо назывались. Акрамя таго, я лічу галоўны Микола Васильевич, рвецца зноў у бой. аб'ект. Про унікальний, про самий-самий, ще помнік ненародженого дитя. Он один у Беларуси. Да, один и пока, ну уже может есть и другие, потому что объездки были. Вот. Ненароджений дитя, Калямёрська касцёла таксама ёсць. Тому что тут вельмі дуже. І вот мы ствараюсь, Микола, по вобласці, гэта можна зрабіць по кожнаму раёну. Цікавостка раёну, каб прыехаўшы сюды, не марнавалі час, а зразу маглі ведаць, што наведаць, куды паглядзець, што бачыць. Вось это можна зрабіць. Но я, конечно, хочу хваліцца сваім музейным аб'яднаннем. Бо А там вы- цікавостак шмат. Гэта будзе давайте зараз вось рэчы, якія ляжаць у нас на стале, патлумачце, калі ласка, што гэта такое. Привез, конечно, несколько речей зацікавить уникальная, которая вот эта речь, которая недавно явилась совсем у меня. И, конечно, даже я, старый, как говорится, краезнавца, не веду, что такое, как мне не сказали. Да и никто вот приходит до меня. Наведальнікі яны не ведаюць. А гэта рэч, зноў жа, только зараз вучоныя увялі ў абарот, это рэч чараўніка. Вязковая шаптуна, які здымае замову. Вот калі балець галава, напрыклад, вам, ён робіць замову, ліець сюда ваду, это адзін з спосабаў. Зараз я даведусь і шмат спосабаў пра гэта. Ліець ваду і здымаець як рукой. А ваду, ну нейкую там святую, Ёсць першы тип, это менавіта святую ваду. Другое, это ваду з замовай. А трэба, вот у нас у школе працуе
Людмила Константиновна Левицкая. Вот она подсказала третий способ, как ей рассказала бабуля. Это меняется лить спочатку воду на клямку у дверах, вот старую. Собирать эту воду, а потом уже праз эту речь, меняется расщелину, або коло, зробленное из дерева, лить воду на это человека, живелу, вот коли звочили, бать, корову не дають молоко, значит, звочили, значит, так само треба. А де ви знайшли? Так, это здесь знайшла, я повторяю, не я знайшов, это посеянное колесо, у меня есть гурток аргонавта-винолога. Вот она принесла и сказала, что користався ейный дед. Вёска через 7 километров. То бок гэта дзед быў чароўнік. Вот. Ну, это шаптун, можно называть так, розная назва. Але так, ну, любы чалавек не можа ёй карыстацца. Потом я говорю, вот нашел уже эту речь, я почал распытывать людей уже. И прямо у меня дома моя мать, и она сказала, а твой прадед користався в 19 стагоддзі яшчэ. Я говорю, а ты заховалась на висите. Я не звернул увагу. Там полностью коло из древа кореня сосны. Тут только расщелина вот такая, там коло. А вы не боитесь атрымаць вось такую магічную рэч? Якая належит? Не боитесь Вітольд атрымаць? Антонович карыстаецца ёй. Што трымацца? Да, речь была у меня туристка Санкт-Петербурга. Она говорит, а мне болит голова. Ну давай, попробуем. Потом сказали, что помогло. Я ведаю, что Поехала з мокрай головой? Проехала здоровой головой, уже поехала от меня. Може, адресу, которые так само были. Ось. Только зараз, знову ж, мой сябар передав вельми цікаву річ, которой нема нават у вялікім Можна? музеі, палацы Вялікай Отчинной войны ў Мінску. Но в музеі, вот этой маленькой речи, там есть танки, самолеты, такой речи нема. Речь найдена на месте концлагера в городе Даугавпилса и доставлена сюда. Значит, чем цікавость? Конечно, беклажек миллионы. Так? Надпису тоже на многих беклажках есть, но это уникально тем, я зараз зачитаю, коли ласка. Чем уникальна эта надпись? Тут написано город Собинка, это российский город, недалеко находится от Ивановской области. Инициалы удельника обороны Минска, ПМП, и год народжения, 1908 год. И написано, Минск, 3.7.41 год, оставили временно. Значит, по-перше, Минск оставили, а Левера солдату перемогу. Но самое главное, любые истории скажут, Минск же оставили 28 червня, официально лишь немцы ворвались в Минск, а тут на целый тыдзень позднее. Ну что можно сказать, что Сталин загадал, никакой звестки про взятие Минска не давать. Тогда интернета не было, ни в газетах, ни по радио это не было, никто не ведал. Уже за все этот час вела борьбу у окружения, и она не ведали солдаты, что Минск уже захоплен, где-то там в новоколях Минска, что он так написал. Уже за все этот солдат, або уже офицер, трапил в полон, я думаю, что он загинул в полоне. Але, коли теперь же вельми легко знайти, натиснул кнопку, мартеров, вот, и там нема, сярод 1500 загинулых солдат з Собінки этого города, таких инициалов года народжения не совпадают. А коли вернулся до пошевиков в этой области, оказалось, что военкомат сгорел после войны, и удельнику нема, удельнику войны, только загинувших пока есть. Там в списке загинувших. Вот это речь. А як яна вам трапіла? А это мой сябра привез. У меня шмат сябров, которые допомагають мне пополнять наш фонд. Один из таких Микола Павлович, уникальная особа, коллекционер из Латвии. Але белорус, правда. І яшчэ вось Ну, друкаванае это выданне. то, что я говорю, с уникальной речи. Можна валяюцца. патрымаць і паказаць? Да, уникальные речи валяются просто так. А, Их просто только поднимаю у валяются. нас. В нашем районе это все валяется. Не лечь на шмат, что у нас черных копальников, избиральников. Але вот такие речи есть на горищах, закинутых хат, которые зараз знищаються, закапываются в землю. Это книжка видання «Военная история», переклад з німецької мови 1778 року. Цікавить його тим, що вона друкована у нашому Гродно, менавіта у друкарні Королевській, коли проводяться реформи Тазенгауза в Гродно. Вот именно унікальна річ. Ну, саме цікаве не знайти, саме цікаве, кому вона належала. Вот я, потому что я вивчаю історію Мирського костела, там реєстр книг 18 года Мирського костела, и эта книжка там есть. Сярод релігійних книг попалась вот именно эта историчная книга того часу. А вы смогли ей прочитать то, что там написано? Ну, это на польском. А, это переклад с немецкой. Это вельми легко, потому что заниматься у нас на Заходе Витебской области краеведством без польской мовы немагчыма. Надо ее володеть. Во як.
А я тут пакуль яшчэ глядзеў у гэтым спісе. Ну, все любят ходить по лесе, я дык вельмі. И ляжу под пунктом 22 написано: самая вялікая папуляцыя мядзведзяў на Беларусі проживае на Віцебшчыне. Так. Так, Я так, можа, Ну, а вось адхіліўся тое, ад што у тэмы, нас у але... віцебскім весніку было, калі яны выходзяць да людзей, вось усей папуляцыі сваёй вельмі Не, часта. все яны наўрад ці выходзяць, яны жывуць у розных месцах. Асноўная частка жывець у березінскім запаведніку, але яшчэ вельмі шмат жыве вот па памежных районах з Расійскай Федэрацыі. Это Віцебскі, Лёзнінскі, Гарадоцкі, Рассонскі раёны. Ім, па-першае, там такія вялізныя глухія лясы. Яны яшчэ мяжуючы з Расійскай Федэрацыяй, в якой мала ўжо засталося там населеных пунктаў, он вельмі зручна. Прычым медведзі вельмі разумныя, потому что калі там пачына... Ну, увогуле, медведзі ж занесены ў чырвоную кнігу, і забіваць іх — это уголовное злачынства, але заўжды ж ёсць браканьеры. Так вось, браканьераў у нас амаль няма, тому што у нас, ну, вельмі сур'ёзна ўсё выконваецца. І калі там з'яўляюцца браканьеры, то медведзі іх пераходзяць к нам, на наш бок. Ну, так, не то, што там яны там збіраюць рэчы і ідуць там, да, але такія выпадкі былі. І сапраўды у нас же ж проста такія умовы прыродныя. Бо у нас Віцебшчына па азеры — гэта таежны тып расліннасці. Это якраз таки там, дзе медведзі і лепш жывуць. А вот там, дзе ліственныя лясы, то іх там і менш. І самае галоўнае, там просто больш распаханай тэрыторыі, там ім просто няма дзе жыць. Ну, ёсць, канешне, там, скажем, у Белавежскай пушчы, там, у Прыпецкім запаведніку, але асноўная частка у нас. Я думаю, просто калі будуць вось у шматлікіх установах вісець гэтыя такія карты, трэба яшчэ пазначаць, як трэба сябе паводзіць. У выпадку такім сустрэчы, ну, я думаю, што бывае. Вось нашы карты з'явіліся. Якія тут асноўныя аб'екты ў нас? Гэта тое, што казалі, так? І самыя Ну, они по вялікія... чарзе идут туда. С Вось самого нам початку показывать это, якраз. там, скажем, природные, вот самый великий камень, самая... О, вёсачка Яя. Ну, гэта такая, зноў жа, незвычайнасць, Ну, арыгінальнасць. Топанімія, тут можна шмат такіх вот прывесці. Але да, Яя — это апошні населены пункт у Беларусі. Ну, так, Як і апошняя літара. так, там, ну, для прыкладу, напрыклад. Ну і гэта самая кароткая назва, Самая так І будзе? самая короткая назва, да. Ну, тут можна по-рознаму. Ці там, напрыклад, у нас адзіная самая пячора ёсць. Вот, казалось бы, Беларусь, то ж нема скал ніякіх, да? Але вот каля вёскі Гінькава Глыбоцкага раёна ёсць прыродная пячора. Не прыродная, а, скажем, такія, ну, рукотворныя пячоры былі. Напрыклад, ва ўрочышчы Дубкі, это каля Оршы, каля Куцейнскага манастыра, там монахи рабілі пячоры. Ну, это приблизно вот они з'ехали, там поглядели у Киеве, да, у Киево-Печорской лавры. Тут, о, так и у нас же. Тут есть доломиты выходят, там и вапняки. И они стали робить. Але это штучные пячоры. Хотя так само тоже цікаво. Вот, сярод іншых-то нема ничего такого вот, подобного было. Але там, ну, гэта пячора не такая, што можа зайсці Не, групы. она Гэта вельмі адзін і конечно, просто да, залезці да, да. і адчуць сябе, што ты ў пячоры. Причем мне такое ўражанне, что калі туды вот просто люди потягнутся и будут там часто скористовывать, то эта вот антропогенная нагрузка, она может ее изнищить. Поэтому там, ну, дякую Богу, туди тяжко добраться. Сярод таких вот редких природных, там, да, вот там, скажем, медведей мало, ну, большесть. Тут одно место, где в Беларуси живут такие драпежники, драпежные птушки, вельми редкие, это Віцебщина, тому що особливості вот нашого географічного становища. Ну, наприклад, скапа. От, один драпежник, який ловить рибу. Ну, ястреб, да, ці там, от, ён ловить рибу. Ці, наприклад, асаєд, який питається цим осами, ці пчолами, там, зміїят, які змеями, ці там, рептиліями. Это ж, ну, причем вот, гэта може бути, да, вот, і символом не тільки Віцебщини, а й Білорусі, тому що їх мало. У нас тільки на Віцебщині зустрічається, наприклад, вавьорка-летяга. От як звичайна вавьорка, да, у неї такі складки поміж, ну, худшее она не летает, она просто планирует, потому что летать это надо, ну, так, выкористовывать физичные, там, да. да. А так как планирует она может досить далеко, и ранее там она лечилась, что только и в Лёзнинском районе, зараз вот некоторые выпадки, что она есть там и в некоторых местах Витебского, Городокского района, ну и цудовно. Ну, некоторые могут быть спречные. Моя одна из самых цікавых таких речей, это белорусский Стоунхендж.
То есть такая рештки астрономічнай обсерватории. Некоторые лічат, что это все глупство, это просто стягнули там камяні, ну вот Вітольд Антонович не лічыць, не згаджаецца, да? Хотя ёсць... Не пагаджаецца? Не, тянули с поля камяні. Ну, тады І што, адмыслова спецыяльна дык і так што, вот кінулі выклалі неяк, іх у... да. Ну, заўсёды з палей Упарадкаваныя. тягнули. Так, але там яны как раз таки укладены, ну, то есть это не природно там. Вот тая самая вавёрка просто, ну, пакуль Да, распавядаеце. цяга у той... Калі нешта убачылі ў лесе ляціць, гэта нармальна. Гэта вавёрка ляцяга. Ось у нізе яна так. І все ж таки, а чаму не пагаджаецеся, Вітольд Антонович? Давайте все ж таки, ну, легенду створым. Мы же Ну, любим. легенды павінны існаваць. Я таксама ствараю легенды. Вот пра мёры ўсе мае легенды створаны, бо іх не было. Бо А зараз в гэта інтэрнэце все придуманное? гуляюць. А зараз, да, мной створаны, я прызнаю чэсна зараз. Вось, каля Все, вёскі што Бікольнічы, калі мы ўжо загаварылі пра гэтую абсерваторыю, вось, тут старонка прасвечаная. Не, ну бачна, конечно, все звезли з палёў, пабрасалі. Так, мы падзяліліся на два лагеры. Не, я про Стоунхедж зараз скажу. Наши выкладалі. Не, вось Стоунхендж, а вось нашы. Да я зразумеў. Ну, я зразумеў. Тут у данном выпадку мы пакуль не преследуем мэты вот доказать нешта. Мы пакуль працягваем думку мэтай, каб прыцягнуць увагу. Хай людзі зацікавяцца, хай яны прыедуць, хай яны патрацяць даследуюць бензін, самі. хай яны патрацяць грошы. Гэтыя ж потым грошы пойдуць на развіццё. Ну, в сэнсе, каб нацыя была больш турыстычная. У нас чамусьці людзі не дуже любяць ездзіць. Ну, па розных Вось, прычынах. глядзіце, Да, першая вот это беларуская школа дзейнічала ў вёсцы Сані, Сані. цяпер Далачынскі раён. А першым беларускім настаўнікам першай беларускай школы хто быў? Іван Андреевич. Ну, Якуб Колас. Да, это Оп. сапраўды. Вот это, Ось. до речі, тут ніякіх спрэчак. нема. Это все подтверждено документально, что сапраўды Тереза Гордзелковская, зязюля беларуская, ну и так умовно называли, так, и она дала гроши на... Муж ей был повстанцем 863-4 годов, а яна вот развивала не только польскую культуру, потому что шляхта, большасць, подавляющая большасць, она как раз была у сферы, у традиции польской. И католиками в основном они были, але она развивала беларушчыну, и вот она дала гроши на утварэнне беларускай школы. Але ўзнікла пытанне, хто там будзе выкладаць. Бо не было ж ні пединстытутаў, і яна дала абвестку ў нашу ніву. А ў гэты час якраз там працаваў Константин Міцкевіч, які потым стане Якубам Коласам. Якраз ён толькі выйшаў з турмы за тое, што ён арганізоўваў настаўніцкі з'езд. І працаваў ён там буквально за мізер, за копейкі. Начаваць ему не было дзе, дык ён у рэдакцыі начаваў потым на стале. Ну, калі прыбіраў. А тут яму прапанувалі, а паедь ты. Ты ж, па-першае, і настаўнік, па-другое, і беларусы, трэцяе, у тебя ж ёсць свае наработкі метадычныя. І ён так прыкінуў, што трэба. Прычым яна вельмі добра плаціла. Плаціў ужо, да рэчы, сын. І вот ён прыехаў туды, гэта была сядзіба. Першапачаткова планавалася зрабіць школу ў іншым месцы, каля сядзібы. Это вёска Рафалова, здаецца. Але калі ён прыехаў на месца, паглядзеў, што это будзе незручна. Што, да, школу там можна зрабіць, але дзецям трэба будзе хадзіць далёка, там 3 кіламетры. А гэта зіма, поэтому ён прапанаваў зрабіць бліжэй да таго месца, дзе большасць дзяцей жыве, і яны пашлі на гэта. Ён працаваў зіму, летом школы не працавалі, усе дзеці працавалі на гаспадарцы, бо это было немажліва. В основном былі хлопчыкі, і ён один сезон адпрацаваў, навучальны год, скажем так, адпрацаваў з восені до весны, яму заплацілі залатымі чырвонцамі, і такім чынам Віцебшчына адзначылася тым, што першая беларуская школа і першы беларускі настаўнік — это Віцебшчына. Вось так. У нас застаецца літаральна 1 хвіліна, і я сабе не прабачу, калі не запытаюся ў Вітальда Антоновича. Ваша самая любимая легенда, створаная вами? Якой вы ганарыцеся? Створанымі мною легендамі я не ганаруся. Просто трэба было, каб пра мёры былі легенды. Таму і ствараю. За ўсе гонар. Ну, пра што? Вось адну назовіце. Напэўна, легенды я ствараю пра рэчы, которые я знахажу.
Вот А, мы- вот это все, Вот это это легенды, все это было неправда. Ну, Не я просто легенда. думаю, что у нас же будет встреча с Виталием Анатольевичем У Осоком. наступної и там зустрічі можно я будет- розкажу легенду. Ну, ось такий анонс ми зробимо на нашу наступну зустрічу. Так, вот эта легенда про люстерку Эмилии Плятер, белорусской Жанны Дарк, героини повстания. О, Все. о, Она не записали. створена, и она, Занадто, коли ласка позначить. она знойдена. Дякую. Я так розумію, часу вже нема у нас, так? Дякую за цікаві такі розповіді, і вельми корисні. І я думаю, ми можемо звернутися до наших телеглядачів. Ну, по-перше, раптом у когось так само більше яшчэ великая хвоя, ці нешта там. Так. Дед Ёсць Шептун. такое, што яны думаюць, што ўсе ведаюць вакол, а насамрэч гэта толькі яны і ведаюць. Звяртайцеся, калі ласка, да краязнаўцаў, да нашых, і можете Івану Андреевичу пісаць у сацыяльных сетках. Будзем выходзіць. І хто хоча далучыцца до такой важнай справы, як выданне кнігі, так? Самая займальная віцебшчына, пакуль што яна вось толькі так выглядае, але каб не было такое, такі І ў добры, плакат. выдатны выгляд, і выйшлі такія карты. Звяртайцеся таксама, можете ахвяраваць. І... Не, покуль не ахвяровать, давайте покуль просто факты зберем. Все, будем збираць факты, але ну, раптам. І може бути навіть і в електронній формі, чим у паперовій, так хутчэй і прасцей. Вось. Дзякуй. Ну і давайте паглядзім яшчэ, што сёння абмярковае Александр Карэнман. Хей, хей, предновогоднее настроение, погода. Друзья, сегодня мы решили ее как раз и обсудить. Предновогодняя погода, нужен ли нам снег или и так хорошо? Поехали. Как всегда красивой быть. Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. Ножкой грязь мешая, ночь идет большая. Такая замечательная предновогодняя песенка. Неспроста. Неспроста, а про погоду. Являемся ли мы метеозависимыми в отношении настроения? Потому что понятно, что если какой-то дождь или какой-то там не по плану снег, и нам вдруг закололо, защемило, заболело, но это все к медикам. Это в другую область. Мы сегодня говорим о настроении, которое мы, собственно, всегда ежедневно, изо дня в день мы пытаемся организовать на нашей волне и на нашем телевидении витебском. У тебя, Саш, настроение новогоднее есть? У меня новогоднее настроение Я уныло есть. спросила. Есть, конечно. Есть. Да, примерно вот Ненавижу такое, Новый год. Да, ну. Кстати, новогоднее настроение. Мы почему-то всегда воспринимаем, что это должно быть хорошее настроение. Почему новогоднее настроение не может быть плохим? Плохим. Да, например, человек ненавидит этот праздник, терпеть не может Кстати, покупать да. подарки, украшать елки, всю эту суету, беготню. Снег, которого нету, ненавидит, да? Почему должно быть настроение обязательно новогоднее хорошее? Может быть, это Вообще, это плохое человек настроение. придумал, и всегда можно придумать что-нибудь другое. Привязали, знаешь, к праздникам Вот настроение. эта вот традиция наедаться салатами, сидеть, прям набивать желудок на все 365 будущих дней, я заменила в своей семье. Мы... Просто спим? Ты знаешь, и это так круто, когда у тебя маленький ребенок. Мы садимся в 11, что-то смотрим, в 12 бой курантов мы встречаем Новый год, ну, как положено, весело и радостно, чтобы он был веселым и радостным. Потом мы распаковываем подарки. Дело в том, что у нас в семье есть такая традиция. На протяжении декабря мы встречаемся с друзьями, с родственниками, обмениваемся подарками. Я думал, упаковываете Все эти их сначала. Не, упаковываю я их гораздо раньше. Все эти подарки мы выставляем под елку. Это испытание, наверное, самое тяжелое для ребенка, потому что все хочется раскрыть и посмотреть. И я тебе даже так скажу. У нас не то, что прям вот от мамы там и папы подарок для там ребенка. А или, там... Дедушки Мороза? Нет, отдельно от мамы, отдельно от папы, отдельно от дочки папе и так далее. У нас Подожди, а миллион Дед Мороз? коробочек. И Дед Мороз, само собой, разумеется. Еще один подарок? У нас их 3, у нас Дед Мороз еще приходит в гости 31 декабря. Так вот, все эти подарки мы распаковываем, их очень всегда много. Это не обязательно что-то большое, дорогое, это могут быть какие-то мелочи приятные. Вот, все распаковали, бумагу упаковочную выбросили, легли Сожгли спать. бокал шампанского, Все, выпили, вот он, загадали Новый год. желание. Слушай, И ты высыпаешься, ты 1 января свеж, а бодр. как же трэш? Новогодний трэш. Вот Ах, этот, это было который, давно и знаешь, неправда. Трэш был. Обязательно нужен для того, чтобы обнулиться, как некоторые говорят. Новый год — это время обнулиться
хочется перезагрузить систему, нужно как-то так его отметить, чтобы проснуться 1, а то и 2 января. И как будто бы тебя всего Ну, не перемололо знаю. Ты знаешь, через что-то. Может быть, это старость, а может быть, это может быть, всё-таки благоразумие уже. мудрость. Может быть, это перенасыщенность вот теми самыми процессами обнуления, которые, безусловно, наверное, были в жизни каждого из нас. Уже Все мы обнулялись, были, да не могу. обнулялись. Ты все-таки хотела бы сейчас снежка пушистого, серебристого или замечательное, прекрасное отсутствие Саш, снега я и такой плюсовая температура? простой человек. Вот есть то, что есть, и слава богу, лишь бы все были живы и здоровы. Что касается снега, он придет, но в марте. Я не люблю снежок, потому что я такой природный лентяй, что просто страх. Я не люблю очищать машину по утрам. Я не люблю отскребать это от окна, вот это все. Я не люблю так это нравится мокрые, делать, не поверишь. мокрые вот эти ботинки от снега. Я не люблю скользить, не люблю звук АБС, вот этот, когда у меня машину заносит. Я не люблю, но я люблю, когда, конечно, с ребенком мы выходим в выходной день и лепим снеговика. Это самое крутое, что бывает со А снегом. горка. Кстати, А отдельная пакеты, тема будет пластиковые про вот эти горку. пакеты плотные, я помню, занесло нас сейчас. Но это, конечно, минус, что сейчас нет этого снега, потому что будут зимние каникулы у детей, новогодние давай все эти про горку. праздники, и хотелось бы все-таки куда-нибудь с ребенком на горку. Я обалдел, что творится на горке Но. в прошлом году. И в этом году еще не было горок. Я испугался. Я честно признаюсь, я испугался. У нас там на югах есть горка, вот как станция Лучоса такая. Там еще испокон веков я катался и так далее, тому подобное. Вот где медцентр построился, и к станции Лучос там горка. И там все катаются, дети, на бустерах, на ледянках, на пакетах. И нету никакой системы катания, и дети врезаются в друг друга. Они катаются вместе с родителями. Может какой-то мужчина огромный лететь на санках, впереди ребенок, а твой ребенок может в этот момент не видеть, ехать спиной. Там максимально опасно. Я везде, на всех горках, я не знаю, может быть, я этого не замечал, Саш. пока не стал отцом. Там нереально опасно. Ты просто стал отцом. Как туда мы отпускали, как родители меня Нас отпускали на горку. отпускали. Я помню, что у меня вообще была горка, которая съезжала просто на дорогу. Я катался вот это возле вот 31-й опасно. школы, а там горка была, когда просто мы съезжали на дорогу прямо в автобус и ехали домой обратно на юга. Короче говоря, горка — это круто, но это очень опасно. Мне кажется, что с горками надо как-то быть Прям, если осторожнее. рассуждать на эту тему, я всегда прохожу мимо детских вот этих всех качелей-каруселей, советского еще разлива. Я думаю, что в Советском Союзе вот в отношении детских площадок было сделано все возможное, чтобы ты сломал и ноги, и руки, и шею. Но на самом деле, что касается погодных условий, которые влияют на нас, либо не влияют, Давай твое мнение. мне кажется, что ты настроение рисуешь в себе самостоятельно. Захотел снега, включил в своем сознании снег, закрыл глаза. Мне достаточно сейчас моргающей елочки где-то в моей полутемной комнате. Вот, настоящий, я уже не про сознание, я не Шерлок. Я раньше быстро моргал и думал, что я на дискотеке. Вот, поэтому это как бы есть снег, нет его. Лишь бы хорошая обувь была, которая тебе позволяет комфортно себя чувствовать в любых погодных О, условиях. еще ж падение. Я падал не раз в своей зимней Главное, обуви. руки в карманы не засовывать, сгруппироваться, и тогда можно Не упасть всегда очень весело получается. и красиво. Я еще вспомнил один огромный плюс снега. Это его освещаемость. Ну, то есть он освещает хорошо пространство. Белый Он снег скорее отражает. отражает наверное, свет, да, да. ну, тем самым освещает все кругом, и это становится круто для водителей. А водители лучше видят пешеходов. А Вообще разметка? разметки нету, ну, это не так опасно, как Я не и так увидеть езжу без человека. разметки, Да, еще большой плюс снега, ты в окно смотришь и светло. Я сегодня утром просто Ну, на уже улице темно, прям безусловно. серость кругом. Мы живем в каком-то фильме 256 тысяч оттенков серого. Вот какой-то у нас такой мир заколдованный. Поэтому снега хочется для того, чтобы было красиво и светло, чтобы можно было сделать ангелочка, но снега ужасно не хочется, потому что не хочется убирать, соскребать, падать, подскальзываться. И папа, я хочу на горку. Я хочу спать в воскресенье, 6 часов утра. Это надо обсудить. Все, кто хочет снега, помните, снег растаявший, он вода. Поэтому ерунда это все. Главное не снег. Вот правильно Аня сказала. Главное вот это вот внутреннее хорошее настроение. Хорошее. Давайте его как-то искать. На сегодня все. Пока.
Ну, ось калі вы шукаеце варыянты зімовага адпачынку, складзіце сабе маршрут па самым Это на увесь год. месцам Віцебшчыны, а я думаю, вось на гэтыя выхадныя, Можна якія і на будуць. гэты. Ну, а там уже як адбудзецца, таму што там же і непраходныя балоты, і глухія лясы, таму можа і зацянуцца. І мядзведзі, можа, падарожжа. яшчэ шатаюцца. І якіх у нас шмат, як высветлілася. Так, як высветлілася. Ну, і яшчэ адзін фактик такі, ты сёння ж збіраешся ў кіно? Так. Так? А ты ведаеш, дзе адбыўся першы кінасеанс у Беларусі? Ай, все. У Віцебску, 1898 Конечно, годзе. ведаю. Конечно, не ведаю. Все, нам застаецца толькі прадставіць нашых вясёлых спявачак. Так, гэта узорны аматарскі калектыў «Альтанка». Всім нясумнага вечара і пакуль Всего пабачымся. добрага. Город этот выдумал один художник. Люди в нем не знали, что такое дождик. Люди в нем не знали, что такое дождик. Вот такие люди жили в городе том. Город этот выдумал один художник. Люди в нем не знали, что такое дождик. Но один чудак, белый плащ одетый, продавал там зонтики зимой и летом. Господа, купите зонтик, белый зонтик, красный зонтик, синий зонтик, желтый зонтик, может пригодиться вам. Домики там были все из пластилина, в маленьких коробках их автомашины.